يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد. Atanın kadırın kim bilet, arttın ay enenin kadırın kim bilet. Den soluk kadırın boruk ercan bilet, orunun kadırın oruk can bilet. Abirok atanın kadırın kim bilet, arttın ay enenin kadırın kim bilet. Bakemay aldıma jölöym başımdı, Бұл işte daim iş bütkünü batır göbeyet, iş bütkünü sınçı göbeyet. Sınbağın, yiğilbegin, жеңилбегин, желкен geç kadar жерге тийбесин. Daim elge şuna emgek kılıp, kızmat kılıp kele bergen enem. Senden Allah'ın özü razı olgan bolsun. Rahmat. Бұл жерде ağır davış, maksat emes. Бұл жерде palançmандай деген maksat emes бұл нәрсе. Бұл Allah'ın razıçılığı üçün. Kim Allah'ın razıçılığı üçün kılgan işide Allah Teala'nın sıylığı var. Allah Subhanahu Teala'nın birliği var. Allah Subhanahu Teala buga vaada verilgen inşallah. Uşul vaadanın üstünde kılın otkan işlerde Allah'ın kalması. Аликем, сага чоң рахмат. Аликебиз болсо, бул ажыга адамдарды алып барып, ажы башчы. Ушунчалык көп адам алып барат, ажынын сүйлөп, ал жакта репортаж кылгандан кийин али ажы менен гана умра сапарга чыккан келет да. Ошондуктан бүгүнкү сиздерге аябай чоң возможность берилип атат. Колуңуздарды жазып ниет кылыңыздар. Ар бириңиздер ажы болуңуздар. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө балдарыңыздар сахаба болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө Аллахым куюп берсин берекесини. Ушул жерге келип разы болуп кетиңиздер. Allah Teala'nın to'g'ri dini bilan yashab, dunyo va oxiratda to'g'ri baxtli bo'lib, beishni o'zida vojib qilgan, to'ziqotni o'zida aram qilgan, Alloh Teala'nın dini bilan yashab, Alloh Teala'ni rozi qilgan, ota-onasining duosini olgan, payg'ambarimizning roziligi olgan sahobalar siyaqtu Alloh Teala har biringizdagi urfaqlaringizda, zurriyatlaringizda shunday insonlardan qilgan bo'lsin. Har biringizdagi uy-joylaringizga Alloh Teala sahobalarga bergan yaxshilik bersin. Al yaxshilikni Alloh Teala cheksiz qilsin. Alın ulanmasını Allah Teala ahirette versin.
Beyiştin ulu Firdavs beyişinin töründe oturma mümkünçülük versin. Uşul dastorkonlar, uşul oturuşlar, uşul susuzluklar kıyamet günü beyiştarağı Peygamberimiz menen, Peygamberimizin sahabaları menen, sahabalardan üyülösü menen, Peygamberimizin üyülöleri menen, jalpı Peygamberler menen, Peygamberimizin toyunda oturup nasip bolan bolsun. Oşol Peygamberi sizi biz menen sıyıktara turgan ümmet kılsın. Perişteler Allah'tan күнүдүр. Benim pendelerimni gördün mü? Men alardı kanday жақсы көрөм. Sizler kurban bolgolar. Men alardı azaptagay. Men alardı baktılуу kıldım. Alarga 5 günümü men öküm kıldım. Alardan biriktirmey kılgan bütün günlerdi geçirdim. Men alarga sunoo berdim ele. Sebebi baylık sıydı emese ele. Keneylik jaza emese ele. Baylıktagı keneyliktagı sunoo ele. Bütün alamga rahmat bolup kelген. Bu alamdын жаралышына себепчи болгон сүйкүмдүү Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жашоосу кандай экен? Төрелерге атасы өттü, törelgenden keyin atası öttü. Ana deyin dese anası yok, ece deyin dese ecesi yok, iyili deyin dese iyilisi yok. Allah Taala anda nişanlı, peygamberlik berdi, жақсы ayallarını berdi, salih perzentlerdi berdi. Emnesinin bereketini sabır kıldı. Özünün koluna bir de karşısız vakıdan çok. Biz de oşunday dua kılaylı, her bir duamız жақсы tutardan olsun. Perişteler amin dedi. Ya Allah özüne bir andan kitaba verdi. Sizin bizden duamız kabul olmaya kalışı mümkün. Biraz periştelerin duası tüzdenimiz kabul olur inşallah. Oşun alakanlı caygan uçurda Allah Taala'dan baylık suraylı. Bürük aç gözlükten koşa fana suraylı inşallah. Allah Taala'dan takvalık suraylı. Allah Taala menen muamele kılganга suraylı. Allah Taala insanlar ölgönge çeyin muamele kılganga dayar. Allah Taala muamele kılganga dayar bolbay kalıp kaçan dese insan ölgönden keyin kabırga bargandan keyin İnşallah kebir insanlar bulup kiyimden körkün açar, kebir insanlar bulup sözden körkün açar. Biz dua kılalım sizler oşonday insan bolunuzlar. Kiyimden daha körkün açar, şunday bir sözden daha körkün açar, bu jaşoodon daha körkün açar. Sizlerge karap bu jaşoo şunday жақсы insanlar üçün saqtalып turат dей турган insanlardan kılsın inşallah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabannar. Allah Taala barımızды beyiştin törünün orun kılgan bolsun inşallah. Allah Taala özünün kuşlu jamanын көрсөтсүн. Bu ihsanlarınız Kuday buyursa başlalışı. Sizlerin duanızlar menen Ыйман Аманат Коомдук Кайрымдуулук фонду 4 мечит 4 медресе 10 жүй бере турган болсо бүгүнкү күндө жетимчесилердин 15 баланы медреседе окутууда. Кудайга шүгүр бүткөндөр дагы бүтүүдө 119 добушту Алланын жолуна чыгарып, анын ичинде жақсы болуп кетип үй бүлөсүнө кошулуп биздин фондубузга дагы жардам берип аткандар бар. Allah Taala sizlerden dağı gelecekteki ballarınızdan, kızlarınızdan da uşunday elge, iyi İslam diline ak kızmatına durgan insanlardan kısın. Rabbimiz bekar kısın. Allahu Ekber.